Katrs vēlas dzīvot labklājīgā valstī. Valstī, kur iedzīvotājiem ir garantēta drošība, kvalitatīva veselības aprūpe, labs darbs, izglītība un sociālās garantijas. Lai nodrošinātu visai sabiedrībai šos pakalpojumus, mēs maksājam nodokļus. Diemžēl likumdevēji nevienmēr spēj pielāgoties laikmetam, kad uzņēmējdarbībā dominē starptautiskas kompānijas, kur rīcībā ir iespaidīgs kapitāls, attīstītas tehnoloģijas un liela politiskā ietekme. Šīs kompānijas izmanto valstu dabas resursus, infrastruktūru un cilvēku resursus, taču nekautrējas arī meklēt veidus, kā izvairīties no tiem pienākošās nodokļu nomaksas. Šādā veidā no valsts kases pazūd milzu līdzekļi un tiek veicināta ekonomiskā nevienlīdzība starp iedzīvotājiem un valstīm. Ir dažādi veidi, kā starptautiskās kompānijas optimizē nodokļus. Tās var reģistrēt uzņēmumus nodokļu paradīzēs jeb teritorijās, kur ir ļoti zemas nodokļu likmes. Turklāt tālu nav jābrauc, jo nodokļu paradīzes atrodams arī tepat kaimiņos, Eiropā. Tāpat uzņēmumi var izmantot banku sistēmas slepenību un noguldīt savus ienākumus trastos, kas netiek aplikti ar nodokli. Tie var noteikt negodīgas transferta cenas tirgotājiem ar ražotāju un attīstības valstīm, kā arī uzņēmumi var ļaunprātīgi izmantot valstu vēlmi piesaistīt investīcijas un saņemt papildus nodokļu atlaides. Svarīgi piebilst, ka daudzas no šīm schēmām ir absolūti legālas un varbūt radušās likumu nepilnību vai nepietiekams to uzraudzības dēļ. Šāda atžgārna prakse ilgtermiņā rada valstī virkni problēmu, viena no kurām ir ekonomiskā migrācija. Меня зовут Антон Салынч. Мы занимаемся здесь ритейлом брендовой одежды. Это фирменная одежда, но по стоковым ценам. Плюс мы управляем еще 2 розничными точками в сети пончиков The Donuts. Мы как бы мигранты из Украины, но мы мигранты по программе репатриации. Но у меня есть маленький сын, который сейчас живет в Киеве, он готовится сюда к переезду тоже. Плюс так сложились обстоятельства, что 2 моих младших брата, они погибли родители, они попали в детский дом. И как бы я тут оформил документы опекуна и начал их здесь воспитывать. Без них, наверное, было бы очень-очень тяжело на самом деле. В Украине мы занимались производством рекламных конструкций. Я работал руководителем проектов и курировал, собственно, эти проекты. Здесь нет такого, как сейчас есть в Украине. Тут лишний раз не нужно нервничать по поводу того, что может там кто-то к тебе подойти, направить на тебя оружие, да, и говорить, что ты там с чем-то не согласен, поэтому мы будем тебя преследовать. Но достаточно сложно было взять все, оставить там в Украине, и здесь, получается, пришлось жизнь начать с нуля. Мы первое время жили на какие-то сбережения, которые у нас были, да, и потом я столкнулся с тем, что здесь, наверное, в силу того, что довольно маленький рынок, да, и труда, и в целом рынок маленький, очень низкие зарплаты. Плюс тут достаточно высокая налоговая база. Мы ни разу не сталкивались там с коррупцией, с какой-то, да, ни разу не было такого, чтобы кто-то у нас пытался вымогать какие-то деньги, да, то есть и документация вся оформляется достаточно быстро, достаточно просто. И к бизнесу я пришел к тому, что тут нужно заниматься своим бизнесом для того, чтобы иметь хоть какую-то более-менее такую зарплату, которая бы позволяла содержать семью. Well, my name is Daria Kalinyuk. I am Executive Director of the Anti-Corruption Action Center. This is a non-governmental NGO focused on tackling grand political corruption. During Euromaidan, the protests in Ukraine, we were running a campaign for freezing offshore and foreign assets of Yanukovych and his associates. So we were highlighting facts of abuse of Western banks, Western jurisdictions, Western companies and business consultants for legalizing and laundering funds from Ukraine. Offshore element is probably used in every second case of laundering huge stake funds from Ukraine. Usually, senior officials, they use service of foreign consultants to set up
companies in countries like Belize, British Virginia Islands, sometimes in Latvia, sometimes in Great Britain and Austria, which allow them to hide the real owner of these companies and use these companies for disguising the fact that actually official is behind the deal. And the deal could be about public procurement of services or goods for the state or state companies. In such kind of deals, Ukrainian people lose the most. There's natural resources. They go to companies not on the competitive basis, and goods and services are procured by state not in the proper quality and usually not on time delivered. Therefore, we have the direct result of such kind of corruption deals. People struggle. Yeah, it would be very important, especially right now, for all EU member states to set up public registries of beneficial owners of companies. In Ukraine, it was done almost a year ago, and it's proven to be additional, very important tool for civil society, for investigative journalists, and I'm sure later on it will become a valuable tool for prosecution and to prevent actually flow of illicit capital. Because those who steal in the percentage of GDP in countries like Ukraine, they do this very smart, and they do this using international financial system. They like to relax in these countries, to be not noticed. They like to send their kids to study into these countries. They like to invest in the real estate of these countries because there are guarantees of the rule of law and protection of property and secrecy. So these guys, they buy secrecy. The European Union countries are selling non-directly. So something has to be done with this secrecy which exists now in the European Union, in the EU member states, including Latvia. Lai pārtrauktu aburto loku, kur attīstības valstu pilsoņi ir spiest emigrēt uz valstīm, kuru bankas līdzdarbojas viņu dzimtenes apzagšanā, mums ir nepieciešama taisnīga starptautisko nodokļu politika. Uzzini vairāk. lapas.lv